lagi para teretan sami murja reng mate ben orang odik kento tak peke hubung na teretan makana kula ajunan semakin dua si kau le silaturahmi kau reng si odik silaturahmi kau reng sema teh pertama silaturahmi ka madrai odik lagi kan madrai Masya Allah bunga madrai anggota panjenengan Rabu air Rabu bunga malah dari bunga ternyata rembeng aing mata nih kawan kenapa? Karena mau sampai tak datang gagal kelakuan nih iki gagal makan sampai rembeng kadang nih saya dibagi Rasulullah tang umat si mata kahajat ternyata nah mata kahajat datang kena lebih bunga kasengkok itu iktikaf nang tang masjid raya 2 bulan dengan Rasulullah iktikaf di masjid Rasulullah 2 bulan saya rasa bisa seorang haji oleh sangang hari yusir guys ada ibu mulai ternyata mau tak mulai pokok guys sangang hari makanya Rasulullah tang umat sima bunga tatang kena mata kahajat lebelena mata kahajat tatang kena lebih bunga kasengkok itu iktikaf nang tang masjid raya 2 bulan ini kan yang idkhalus surur masuk kebungaan ke hatina orang mukmin ternyata materai bunga ternyata alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 si bunga apa saya makin sunamya lebih bunga buat matra ini kan cepon pasir cepon Rasulullah fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha saampun remke itu depak tahlil Fatihah mulai gelak sekere maki bi tuan rumah bi ke babi ke zaibi panjenengan kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha lebih bunga lebih seneng lebih pokok suramya etempeng lambek ki odin ibri emas intan berlian jemerut saposana dalam dunia gitu amin Allahumma bungaan ben seodi mangkana teritan Allahumma sholli ala Muhammad a'malukum tu'raduna ila aqaribikum minal amwat satejana amal kaula ben ajunan lakona kaula ben ajunan isetor bi malaikat ipapadeng bi malaikat bi Gusti Allah dekah lebeule kaula ajunan sampun sete kamma kambu kamba kejei padeng tapi ya turaki bi malaikat are lakona anan kake are lakona kombo ya kake fa in kana khairan istabsyarubi mula kona kaula ajunan bagus bunga tua bunga alhamdulillah alhamdulillah tangana bejem alhamdulillah bunga sobunga okor ternyata silaturahmi alhamdulillah nyeredep pak lah kena orang siam tunya orang semate nyeredep ternyata amin Allahumma abu mun saya alam tunya kan dengan Roma lah tangat elai kan iki kan dengan Roma lah tangat elai si ayom semua yang ini lah tangat tahu abu mun saya ilmu gopur pak nyeredep fa in kana khairan istabsyarubi mun lakona potona keluargana alam dunya senep bagus istabsyarubi bunga mayit nih Pak alhamdulillah tapi wa in kana ghaira dzalik qalu mun lakona coba nak poton qalu Allah la tumithum Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana ya Allah jak pamate aki kenu pototen kula ya Allah sampai ajuna paring hidayat ka pototen kula kadia abdi nai paring hidayat cendir pamate aki kenu ya Allah nangis banget wadah eta nyeredep ka banget walakona poto kadit Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dan tretan sebutin kaula amul jaki toro putih mangkana benga sepuluh sunamya semakin beda ia lambar sengatela ikat bikin to la alam barzakh itu kula sering matur alam barzakh itu macam dua beda alam barzakh saya selamat beda alam barzakh saya tak selamat tak bolong ampun gitu mantiran sunamya kita potaki anang alam barzakh saya selamat amin ikai mak itu fi illiyin ikan dengan si paling tinggi ikai mah neng di atas nalangi apa yang peto nyamana raudhah min riyadil jannah kebunan setengah dari kebunan suar kita masuk ke surga makin selamat kita masuk ke surga kulaku surga nih kayak akhirat pak kayak ampun masuk ke kebunan sini lah tak masuk pun ke dalam
keng lar arsai nikmat nih cerita manyaman seneng asih ampun arasai nikmat deureun nikmat sadayana ampun arasai amin Allahumma. Nika orang si selamat yo mun tak selamat tak bolong Pak. Sabora tak bolong make bini ben laki tak bolong anak beneng to tak bolong Pak. Mi boleh goreng ko ben lauk to mi koleh gula sampean nabi ben bini na tak bolong. Nabi Nuh ben rajin tak bolong. Nabi Nuh is warga bini rajin nang neraka. Mi kafir. Nabi Nuh ben putrana tak bolong. Nabi Nuh is warga putrana kan an kafir nang neraka. Siti Asia ben lakin tak bolong. Siti Asia is warga lakin nabi neraka serak Fir'aun. Kandeng ngelong tu ben lauk sampai makin tede ni dekanya Fir'aun ni kan. Tayo anak je kafir. Raja keng kafir tak bengal nih coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Asia swarga Fir'aun nang neraka. Nabi Ibrahim ben abana tak bolong. Nabi Ibrahim swarga abana Azar nyaman Azar kafir di neraka. Ya makan gula bisa menaik pesan serang Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingat-ingat orang banyak daripada iman kapi ka Gusti Allah ajaga cibin kapi ampusakum dek kaben cibin kapi pertama kali abak cibi jaga bapak kau lajunan jaga pertama jaga apa ibadah nah jaga setuju nah ateh jaga dari masih selamat alhamdulillah ampusakum wa ahlikum nomor 2 ahli naban jaga debun Allah saya ahli bini saya ahli anak saya ahli kompoi saya ahli mun bisa datang ke jaga naron dari apoi neraka cek sampai masuk ke apoi neraka debun Allah jaga cara jaga bini pen kacek ibadah keng malarat nih ceretan mun kadung orang tak ibadah malarat singen dengan ini Pak ya cek ibadah laben Pak tak to ketunduna orang lesoh kuat cerita keng jingkel jatuh buka lajuan terus man sampai lunak hati Nabi ini anapa tak ke baya bini iku bener lauk meloloh tapi ke baya bini sampai depak ke alam akhi terus apolong nggak kan teki bagi amin Allahumma amin terus segitu totop auratnya maka alabun terus man terus malah tak di otang gula ujunan man totop bu yuk aurat cek dia jera alaben kadang tetan ketel suap iku tak iki lagi terus man sampai lunak ate anak polan gula ajunan bekal apesa Pak apesa Allahumma sholli ala Muhammad terus man Masya Allah pesa ini kan cuma apesa di mati kau di makin sekejap Pak nih makin sunam ya ampun sobung umur tadi bapan ki beda madrai apesa tak apesa sekejap nih kah ting pak madrai ampun saya bolong gua laku mun pada selamat amin Allahumma bolong tak abin nih apesa boleh Pak bila ting kiamat pesa Joko dari kopu pesa pun tar mencar biti saya bang dari tanah bengkang molos ada sekalam jen sekali tan Masya Allah muncul kapi berselebar ini intara kamu nika intara ka padang mahsyar akumpul nang mahsyar kama mahsyar nika nang padang Arafah si intara jemaah haji aukum nang padang Arafah rengko bener lau intara ka padang Arafah ada pesawat tah ada bis Pak ajeulana soko tadi sekelem ni non ada jauh Mekah Pak pasti jalan di kaya ada bis tak mungkin rombongan bis lemak peto ki bersyarah dorongan Pak solawat lagi malah ki beban terbang apa lampu laku abang kang molos tak ada pesawat tak ada bisa tak ada Honda bengkang molos mangkat aja lena guys tak ada sekelima kapi keng pekelar tak kelim pakun mangkat kenapa ikiring di apoi cerita apoi sakiring mangkat pakai sengkawa pekelar sengkawa mangkat cerita tak kau ikelo Allahumma sholli ala Muhammad dua pada kisah akumpul ternyata akumpul yang tempat setung ikut padang Arafah ikut lagi mahsyar bengkang mulos areh kecetak secengkang di bebete manggal abid ratusan puluhan tahun ini cerita mau beda tahun ada lah kuku ada tahun ada areh ampun lober aku apa long kafi lagi bini apa oleh mahsyar ini
abolong tretan pada abolong kapi pas mari pada mencar boleh tretan apa esa kamah mangkata kakamah katete mangkata katete tretan lo pak katete mangkar katete buat katete buat di lapangan sebelum teteh gitu teteh perjalanan 1500 tahun lebih kini ben ubu lebih tajam bersin kompol kento di lapangan teteh kento nguncak neraka ibu benak kento kompolan kulajunan abolong kapi lagi bini setuju bolong lagi bini anak kompoi mbak santri kura bolong gitu ika itu ternyata saling mau tahu paspor kan itu Allahumma sholli ala Muhammad selaki mau tahu paspor alhamdulillah bu tang paspor biru swarga simbu mau tahu alhamdulillah pak tang paspor biru swarga anak mau tahu alhamdulillah pak bu swarga alhamdulillah makeh ba swarga alhamdulillah kiai santri ke guru swarga ini kasih kau caki zumaron rombongan masuk ke surga amin Allahumma nih kasih keteruai lagi bagi Masya Allah rombongan masuk ke surga ternyata tapi kan itu tak sekoni siapa punten lagi begini yang tua seanak mbak kompoi mbak ben kompoi tak sekoni siapa tatang keben tatang keseku tak sekoni siapa gitu kak itu perpisahan terakhir pak kak dinto saya sangat ikat aku cerita Allahumma sholli ala Muhammad selaki mau tahu paspor alhamdulillah tang paspor biru bu al jannah swarga si bini mau tahu paspor palang pak tang paspor merah pak anar neraka pak neraka pun berdaya ada cerita neraka pun berdaya ada matur ke selaki tolong pak engkau kan bini nabeen kan masa dek engkau apa saban ben ya pesan neraka pak tolong engkau lapor lagi ke Allah dan engkau seselam tak benar akhir pak kecil kenapa campur si laki mulah karena si laki bijaksana sebuah bu engkau ben laki bini kan ada orang setek ke bini bu pada sakit hati ke bisa king terpaksa engkau ben kau tadi otang ke ben kok mari masih ngak surah bejeng ben ternyata kau kikir kan kok mereka baju masing-masing nggak kebetulan serono temen aurat ternyata rongkok kiri terpaksa kok tadi dayang kok menyerah ke benbu benih keng apa keng mele tak tokaran keng setiap kok terpaksa kok ben selamat jalan selamat tinggal wahai istriku apa sahabat kak dinto cepon ulama perena nangis telenguncak aing mata dere ternyata tapi kenapa boleh buat yang belum debak kau ketona pak menggala Allah tak tanggung masih nggak nah ku ampusakum wa ahlikum naro ajaga ben kapi dek aban tibin kapi pertama wa ahlikum bini ben kapi anan ben kapi kompoya ben kapi naron dari apoi neraka jaga cek sanpusan Allahumma sholli ala Muhammad teretaan sami mulja sapa ora mun palang ika itu teretaan beda orang musibah sekejap kan teki bagi sekejap jatuhnya pak sekejap pak beris orang mun musibah ya alam dunia ada harapan beda harapan kuat bila ya akhirat bakal jadi orang simul korsop alhamdulillah maka tu'radu a'malukum tu'raduna ila aqaribikum minal amwat satu aja setoraki ke orang semate amin Allahumma teritahan sami mulja sebutan kaulah amulja lah tomagu leban ajunan andi keyakinan bengatuah kau leban ajunan pamili kau ajunan sampun sete sobung sete kafir tadi pagi satu aja sete na nyangu Islam nyangu iman king mun si Allah tolo tu sabanyak pak cek cering ke kakan mun lamba pak kuring ingki cek celeng kendu baca ni tok krotok king mujak lemah teritahan Allah dosa tak dosa pak ya ni dosa ni kena tebus terusan iki dosa kena tebus kenapa tebusnya amal bagus tahlil surah yasin fatihah alhamdulillah sedekah alhamdulillah leburnya ada kain benga sepo leburnya ada kain orang siampun set masya Allah ni kasih tak helap ulama dan sedekah kain to ada help ulama tapi setuju sepakat ulama bahwa sedekah itu depak alhamdulillah sedekah siraja depak sikini depak makin ini saya laku nih
sedekah sampean nganggai bideng ketamui ke seorang kedua niatin ike baya sedekah na pambu kencen ya tu lagi kambu ya Allah dopat kita tinggal tu sak benda ketamu ya Pak tak usah ni sedekah pambu tak usah takut tamu ya tamu yang mau kecolokan cerita men kocak sedekah mambu apa kocak tidak boleh ngarah tinggal tahu sak kabel cukup niat nih matur ka Allah ya Allah kento kencen bideng cangkir nyatur lagi kambu ya Allah dopat cerita alhamdulillah sampean andi gedeng satondun lagi beketat matali lagi beka orang simorok cerita iki pagi alhamdulillah paling aki nih matur kento tat kencen nyatur lagi kambu dopat kan makin tak setondun du keceng iki mundu keceng tretan tambahan buntu gelu Pak buntu ben apa iya ben tepung Pak buntu gelu ben tepung bitong nak kanak sing ngaji karo Pak ben Pak Polo segebay sampai sebidek tretan Pak Polo nak bagi santri du Polo nak bagi kiai ben ustad ta kento ustad si Pak Polo kento nin santri pas du polon kaito gak guna panjenengan ben ustad kento kencenane itu lagi kambu ustad ampun iki assalamualaikum waalaikumsalam mulai raja kencenane Pak keng dina cek minta tahlil Pak ya cek ring minta tahlil Pak tak usah Pak tak usah raja nih cerita tak usah Pak mungkin minta tahlil kenian Pak tak sesuai kan iki tak sesuai Pak kapan mulai sampean ketat matali Pak ada bu matur kalau Al-Fatihah Mas Fatihah aja nih Pak alhamdulillah pada bener orang ngata maki tak langkong Pak sepora kutu bijak kan orang aja ngejeng ngata maki mun karo kabelu jangan ngata maki Pak ini kan masak seketatan nih Pak jangan kabelu kalau polojus cerita kita langkong nyona jadi dan ngata maki kabelu ngamunya ya apa ngata maki kiamat nih tak adil nih tak bijak nih Pak kapan ngata maki atau layak beringan nih kapan orang muka pada mari pada mari anak tuan rumah tak adil loh makan mun ngata maki paling punten telok polo reng per orang sajus mun cuma kabelu tina macam ya sintong tongan ibeng Pak raja nih kanon bentak langkung mun ngata maki pas sesuai Pak pasal so aja les 15.000 Pak abang jauh gua nerang-terangan kok anak larang Quran nih Pak per huruf 10 alif lam mim 30 Pak mau ditambah yasin seket loh Pak kalau ini beri 15.000 apa tak sesuai ternyata apa ungguan deh Pak Allahumma sholli ala Muhammad ni kau gunakan motor pelan berjauh mun ke second tu cak cak ngucap deh ya dah aja tengkar ya Mak engki bagi ke nurutin mi motor iya kau berjauh mari mulai ibu dirami torot apa alhamdulillah mali sesuai online ternyata amin Allahumma ternyata sami mulja sibutin kaulah amul jagi itu atur sedekah luar biasa kering sepuh gitu ternyata makanya sampai berdebu kebet wis keneng nih pala tandi sekali rebe iko dubun kebet biar rebe kebai sedekah tak bagi mungkin bisa ntar ke pasar Tamburu nyari kolen semangka lepas bedain menesakan beco debak ke jongpok masuk ke kandeng bagi ke sape ya pe sedekah nama benmu bapak keng mbuna seru aduh keng tandi sekali alhamdulillah ini kesopan keng mun bareng tak sopan maki dia Pak cek sedekah Pak nyampon tak lebur tak sopan contoh nak beda ulama beda kayak kadang ada busen apolong ben bini mari apolong pah matur kalau ya Allah kenjen salong polong kiburu bagi kamar ben kambu tak lebur Pak tak sopan deh Pak tak sopan gerem aja ring tuan ceritaan ya cong jaga dia kene maki bagi tigal mun bareng ni benih makilah ganjaran itu kene maki ternyata tak sopan Pak bagi alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad ternyata sami mulia sengento tolator beng mantiran banyak manfaat ben barokana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.